bazokomera. Biravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iyi si ari ukuntu yagufashe nk'utagira agaciro, iyi si ari ukuntu yagufashe nk'umuntu atagira umumaro, ariko Imana igiye kugukomeza, igukomezanye nawe, igukomezanye n'umuryango wawe. Harimo ababyumvise mu izina rya Yesu, nibibe nk'uko mwabyizeye. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Hagarara aho nyine uhagaze. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo. Hagarara aho nyine. Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gukora imirimo mu gihe cyayo. Twazamura icyubahiro kuri Yesu. Baho baho ewe kendubeho we magufa imagaye ewe kendubeho. Baho we magufa umuntu umwe yarandebye aratanga mugiye kongi gushimira Imana nyuma y'abantu n'ibigeragezo bibaza niba mfite ubwenge buke nyamara nanjye byaragoye kwigisha ko nkwiye gushima ariko
amakuru ko wahejeje kubaka kandi winjiye, bagiye kumenya amakuru. Ngo bahabwa amakuru bamenya ko Nehemiya nabo bafatikanije bahejeje kubaka. Twazamura icyubahiro kuri Yesu Kristo, ariko izi mbaraga murazuba ngo muzamure. Haleluya. Woyabaha utoyabaha amakuru bazoyarondera, bazoyamenya, bazomenya ibyabaye, bazomenya. Oh haleluya. Bari bahagurukije abagabo bo guca intege Nehemiya, ariko Nehemiya arababwira ngo Uhoraho niwe azotuma bikunda. Nanjye ndagutangarije ngo Uhoraho niwe azotuma ubaho. Ibigeragezo ibi byahoze no muri bya bihe by'abakurambere, ariko hagi haboneka abagabo ibihe byose twababazima twabadupfuye turaba umuntu yari yaje ngaha yabuze inyishu. Inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Akiri inyishu irabonetse mu izina rya Yesu. Akiri Imana iguhaye inyishu mu izina rya Yesu. Imana irakuguye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Mbonye abantu muri iteraniro nkabona aragenda, abansi bajya kumufata bikanga ko afatika, nkabona aranyerera uko bafata bagafata ibidafatika, bahonyora aho warenganye. Ayayayayayayaya, yemerera muzamure haleluya cyane. Ego bikozwe n'Imana ntibikozwe n'abantu, bikozwe n'Imana ntibikozwe n'abantu. Banonosora ego mukobwa ego. Oh haleluya. Bafata ibidafatika, bahonyora ibidahonyoreka. Injira mu irembo ryawe, Imana iraryuguruye, nta muntu yoryugara. Injira mu gihe cyawe, injira mu masezerano yawe, injira mu mugisha wawe, injira hahandi, injira muri bya bindi. Hura n'ababa, Mana yanje ndiko ndabona abantu Imana igiye guconnecta n'abantu bazima b'umumaro. My God, Mana yanje we, haleluya. Abakwitiranije, abakuvogereye mu myaka irangiye, bagiye kukwitegereza badashobora kugukorako. Wambaye imbaraga, wambaye amavuta y'Imana n'ubudahangarwa. Mana we, ndabona muri iterano hari umugabo afise igitambara cyo guhoza amusozi y'abantu barize,
afise igitambara cyo guhanagura amosozi y'abantu barize, afise igitambara cyo kumara umubabaro abantu. Ego harimo abantu barushe baremerewe bari bagiye kurangiza amasengesho bumva umenga ntacabaye, ariko kuri uno munsi nyene, uyu munsi nyene uraza gusanga byakemutse. Nyemerera uzamure haleluya. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho maze biraba. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho maze biraba. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho maze biraba. yageretse isi hejuru y'amazi, igeretse ubuzima bw'ahantu bitakunda, igeretse ubuzima bw'ahantu bitashoboka, ishize ubuzima bw'ahantu bitemera. Nyemerera utere haleluya. Ariko mani ico ngukundira, Nuko utameze nk'abantu, ariko mani ico ngukundira, nuko utameze nk'abantu, ariko mani ico ngukundira we.